Sulwa ngena aya ngena yamile diwala kusengise kusengise Isabatha namhla Nkosi yilusuku lwakho bayethaba abantu bakho ngalolu suku lwakho. Masifumane isifundo sethu ekuseni nje esisithola kwincwadi yomvangeli uMarko isahluko se-16 sifunda ivesi yokuqala ukuya kuma kwesishiyagalombili. Selidlulile isabatha oMaria Magdalena noMaria unina kaJakobe noSalome bathenga amakha ukuba beze bamgcobe. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beza ethuneni ekuphumeni kwelanga. Bakhuluma bodwa bathi, ngubani oya kusigingqela itshe lisuke emnyango wethuna na? Bathi ukubheka babona ukuthi itshe seliginqiwe ngokubala lilikhulu kakhulu. Kuthe bengena ethuneni babona insizwa ihlezi ngakwesokunene yembethe ingubo ende emhlophe bethuka. Kepha yathi kubo, ningethuki, nifuna uJesu waseNazaretha obebethelwe esiphambanweni. Uvukile kakho lapha. Bhekani nansi indawo lapho bebembeke khona. Kodwa hambani nitshele abafundi bakhe kanye noPetro ukuthi uyanandulela ukuya eGalile. Niza kumbona lapho njengalokho eshilo kini. Base bephuma babaleka ethuneni ngokuba babefikelwe ngokuthuthumela nokumangala. Kabashongo lutho kumuntu ngokuba babesaba. Ilizwi likaNkulunkulu elimakalibusise manje kuze kube phakade. Amen. Namhlanje lusuku olukhulu. Xa besiqala lePasika yethu siqale phansi komgomo wethu othi impilo entsha ngale kwethuna. Namhlanje sifika kwi-climax yokholo lwethu. Namhlanje sifika kuvuthondaba lokholo lwethu. Ngoba kuyiqiniso ngaphandle kovuko ukukholwa kwethu kuyize. Owethu Jesu akaphelelanga esiphambanweni. Kodwa owethu Jesu wathi noma esehlisiwe esiphambanweni wafakwa engcwabeni, ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo. Singena kulo nkonzo rhamente ethandwa uThixo, inkonzo yokupheleliswa kokukholwa kwethu. Lapha sifunda ivangeli esibhalelwa nguMarko. Ngifuna ukucaphula nje kafushane sizawugoduka siye emakhaya. Kula vesi yesikhombisa amazwi athi, kodwa hambani nitshele abafundi bakhe kanye noPetro. Ngifuna rhamente ethandwa uNkulunkulu sike sibhekele indawo ekuseni nje ethi kanye noPetro. uJesu uvuka ekufeni
umbhali uthi ngosuku olwendulela olovuko abantu besebesukile esiphambanweni nabafundi ebebekade bekhona njengoJohane nabanye omama besebesukile esiphambanweni. Makuphela usuku lwesithathu uJesu uyavuka. Umangaliso owenzekayo owokuthi leli thuna beligadiwe. Nginombono walamadoda abe deploywe ethuneni okoba ayogada ithuna, ngoba bekunomcabango ukuthi hleze abafundi bakhe bafike bazomeba bese bedumisa into ethi uvukile kwabafileyo. Ithi incwadi kaThixo kodwa ngosuku lwesithathu yavuka inkosi yamakhosi kulelo thuna elaligadiwe. Isandi esivakalayo xa evuka sokusuka kwelitshe elalibekwe emnyango wethuna senze okokuba abantu ebebegade ithuna baye bayowa bavuke lapho babaleke ngoba bezwe into ebathusayo. Uthi uNobalisa baye bagijima bayofika kuPilato bafike babika okokuba uJesu uvukile kwabafileyo. Athi obhala kakuhle bathengwa nguPilato namaSanhedrin babathenga okokuba mabahambe bagcwale iJerusalema yonke babikezele okokuba kufike abafundi silele bameba uJesu ukwenzela okokuba kungavakali into yokuba uvukile, kodwa kuvakale into yokuba untshontshiwe ethuneni silele. Uvukile kuJesu urhamente okuthandaza. Bona amakhosikazi amathathu ekuseni ngovivi ayehla bheka ethuneni. Ithi incwadi kaThixo endleleni bayabuzana bodwa, kubani ozasigingqela ilitshe okoba lisuke emnyango wethuna? Mhlawumbi lapha nje kunelitshe elisenhliziyweni yakho. Engifuna ukuthi kuwe namhlanje ukhona umuntu ozaliginqa. Elinye lalamatshe zindlela esihlukunyezwa ngazo ezindlini esihlala kuzo. Omnye akasakwazi nokuthandaza ngenxa yendlela ahlukumezeke ngayo. Ilitshe lento empilweni yakhe. Kodwa ngifuna ukuthi kuwe namhlanje ukhona umuntu ozaliginqa elilitshe elisenhliziyweni yakho. Elinye lalamatshe ile corona ehlasela izwe lonke. Ilitshe enhliziyweni yamakholwa, ngoba bathe abantu besazimisele ukumkhonza uThixo asuke zavalwa izindlu zamasonto zemiswa inkonzo. Yayilitshe lento enhliziyweni zethu. Uthi uNobalisa kodwa noba kunjalo ukhona ozaliginqa ilitshe. Ehla amakhosikazi ayofika entsimini lapho uJesu abetshalwe khona. Uthi mayefika lamakhosikazi afika mayebheka ilitshe liginqiwe. Ukuginqa kwalo kukho umuntu ohleli phezu kwalo. Makabonge uJesu, kumuntu ohleli phezu kwalo. Athe sathukile lamakhosikazi ezwakale lo muntu esithi, nifuna bani? uJesu waseNazaretha obekade bethele esiphambanweni akekho lapha, uvukile. Owethu uJesu akaphelelanga ethuneni, kodwa wavuka.
ukuvuka kwakhe kusho impilo entsha esifumana emveni kokufa. Ukuvuka kwakhe kusho intshintsho nasemsebenzini owusebenzayo. Ukuvuka kwakhe kusho impilo entsha nasekhaya ohleli kulo. Ukuvuka kwakhe kusho impilo entsha nasemphakathini ophila kuwo. Ngoba ukuba kavukanga uJesu ngabe ukukholwa kwethu kuyililize. Kodwa uthi akuvuka uJesu yabathuma le ndoda ithi hambani-ke nitshela abafundi kanye noPetros. Ngifuna abazalwane bami sike simbheke lo Petros. Why uJesu emphasize okoba kanye noPetros? Ngubani lo Petros? Lo Petros kaloku ngulo waya oke wathi ngelinye ilanga watholwe ethoba athi umbhali wayenoyise emkhunjini kanye nomfowabo uAndrea wambiza uJesu. Athi uMateyu chapter 4 verse 22 bashiya kwangokho umkhumbi noyise bamlandela. Ngubani lo Petros? Lo Petros ngulo waya oke watshintshwa igama ebelikade linguSimon waqanjwa igama lokuba nguPetro ngoba ethi uJesu ibandla ule. Ngulo mfo ke waphendula ngelinye ilanga xa uJesu ebuza ethi nani senifuna ukungishiya nibaleke njengalaba abanye? Waphendula uPetros wathi inkosi siyoya kubani ngoba amazi okuphila kungunaphakade akuwe. Ngubani lo Petros? Lo Petros laa ndoda akathi uJesu mayethatha abafundi eyokhazimliswa phezu kwentaba wathatha uPetros noJohane noJakobe wenyuka nabo intaba. Wafike wadideka uPetro phezu kwentaba wathi inkosi kuhle sihlala apha kule ntaba singabe sisaya ezantsi. Kanti bazalwana bami lo Petros ngubani? Why uJesu emphasize athi ningamshiyi uPetros xa nidlulisa umyalezo? Lo Petros laa ndoda rhamente yokuthandaza eke yathi ngelinye ilanga xa yizwa elwandle kuthiwa nanku uJesu ehamba phezu kolwandle yathi inkosi uba nguwe yitsho ngize kuwe ngihamba phezu kwamanzi. Wathi uJesu yiza. Ngubani lo Petros? Kutheni uJesu emphasize nje? Kaloku lo Petros bazalwana bam ilaa ndoda okuthe xa bebuye eGetsemane bebuye bezenkundleni yamacala ithi iBhayibhile yam wayilandela kancane ngasemva wafika emzini kaKhayafa waxakana nemibuzo yentombazana ithi nawe ubukhona futhi ubonakala nangezembatho zakho. Bakhona namanje abanye abantu baphikiwe ngabantu abahamba nabo. Bakhona namanje abanye abantu babaphikile abantu abahamba nabo. Kodwa ngifuna ukuthi kuwe namhlanje uthe uPetros lokukhala iqhude wambheka uJesu waphuma uPetros ekhala. Uthe ubhala kakuhle waphuma eyothandaza ecela uxolo kuNkulunkulu. Bahlukane lapho noJesu. Yiyo le nto athi uPetros mangabe sevukile uJesu wathi uJesu nize ningamyeki uPetros nimtshela ukuba ngivukile. Ukuvuka kwakhe rhamente ethandwa uNkulunkulu uzofaka uxolo phakathi kwakhe noPetros. Uzokhamfatha uPetros. Uzokhamfatha wena okoba noba ubusunikezele kule sifo secorona kodwa ngeke kwenze lutho. Uzokuqinisa uJesu mayevukile uzokunika ukholo olutsha uzokunika impilo entsha. Funa ukuthi kuwe namhlanje
uma evukile uJesu uthi nize ningamshiyi uPetros. Ngicela ke mfowethu ugoduke. Mawusuka la goduka. Ufike ekhaya. Umuntu oqala ozodibana naye umtshelo ngoba uJesu uvukile. Uhambe emsebenzini. Umuntu oqala ozodibana naye umtshelo ukuthi uJesu uvukile. Emphakathini ohlala kuwo. Umuntu oqala ozodibana naye mtshela ukuthi uJesu uvukile. Naba abantu bezepolitiki funeka nifike nibatshele emawodini enihlala kuwo. Nibatshele nakwamasipaleni kubo okuba uJesu uvukile. Ningamshiyi urhulumente weprovinsi. Nimtshele ukuthi uJesu uvukile. Ningamshiyi urhulumente welizwe. Nimtshele ukuthi uJesu uvukile. Ngoba sakwazi sonke okuba uvukile uJesu nale corona ilutho izawuchabalala. Ngoba ukuvuka kwakhe kuzosindika impilo entsha. Nawe namhlanje inoba uyagulelwa ekhaya ohleli kulo. Inoba izinto azihambi kahle. Sawuthi noma ubuzwa impilo. Uthi kuyembulwa kuyembeshwa. Uthi kunhlanga zimuka nomoya. Hayi ukuvuka kwaJesu kuletha impilo entsha. Nawe ke namhlanje wena osekude osebamba izinto ezindala funa ukuzokutshela namhlanje ngoba buya uze ekhaya ngoba uJesu uvukile. Ukuvuka kwakhe kuzonikeza ithemba elisha lokho beyethu impilo njengamakholwa ayiphelelanga esiphambanweni, ayiphelelanga engcwabeni, kodwa ingapha yakwethuna siye savuka. Yo lento kade umhlabeleli uvukile wena inhloko yabakholwayo. Siyovuka nathi ngakho thina esikholwayo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu manje kude kube ngunaphakade. Amen. Masamukele isibusiso kulowo onakho ukunigcina animise phambi kobuso bozuko lwakhe ningenachaphaza lesono. uThixo lumkileyo, uThixo nothando, makagcine inhliziyo nengqiqo zethu zihlale kumazini yena nonyana wakhe uYesu Kristu. Lithi thamsanqa lakhe lihlale kini lingapheli. Uzele uthubabalo lwenkosi yethu uYesu Kristu, uthando lukaThixo bawo nobudlelane bukaMoya Oyingcwele phumule kuthi sonke manje kunaphakade. Amen. Wakhazulwa